Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Daka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Yang ada mentah, dan bakat mana menurut bakat. Hadim Malangut ki MLA Congress kelakin thi belit penyeso Shaka National People's Party Working President juga Meghalaya Pradesh Congress Committee ubadairu MDC ubah pencingan NCA mula pla bah hadut mentah amshim dan satya bakat ya belit penyeso Shaka NPP. Habikran bekla batai kubor ubah pencingan NCA mula ang makumbalong mentah kamlong menculiak keluar nashim rai shangshit klam nashim lang yika surupat ba. Haka family lebih dan nyungut separa. Ada angut ki mi ying no tarut daga baya be dan kenja. De kam tamlei ban mi langut ki badai ki para ki men ki jonga ki katangi kenjai. Tang bangi mak li namar ba ngatrai kelap perkat bahan na barok kilian. Ngam don iban komen de jing de jongi tang batang kawai ke long ba. Na kaliang jongi haban trishto bat penishto bala kumdu baga parti kan nang. Ya kata ngam don ki ban komen namar ba presiden menin mula clarify glabu jingkli nak kalian ki babun ki media hoy ki jing shisha khad arngut shwa kimi sasangut kimi salaingut kimi hoy i nang ta plus bagi MDC de ya kata ngam don namar presiden jungi ula pensyai di tanggawi kalong kan ba kabaron kami ngi kalong ba idon kam mani trilang namar idon la jong jinglong de jim kadon kami mut ban head party ne ban penhap presiden ne ban ya yu jika don kampan collectively iya kata bi haka jingyo ijungnya khamtam maka por ka bakum kani ka bolong very crisis dilada nang ya step down no so presiden kata ri kanang mi bun ki ike ten rei ngasu ba yamenta kalong ba i presiden ka gidu badan kami ukalong ban revisit ban relook ban Haidin biang yaki ike barok khoi ki jingjia bat barwan ra ekar kom phaka thmai na ka bantaka lawi maka jingsi sha ngas kutangan ni ko namar ba ngada ki prok ngi bago on pai nyedon lang mengaku working presiden ke madam de borokom ka working presiden makala mapala kumbu presiden uba runi wiling do kum presiden ka thaila da ki prok ngi jiwan kamut bawan tan humapana wan lang hangi bat ngathai kamdon problem ngi banyak terilang rangkat-rangkat. Mau presiden melak ban lekat baman klaim ka kolektif views and opinion jongki weki kolektif. Di yang ada mentah, dan bakat mana menurut bakat. Maka diga por kabakum kani mensua dalek sungsit kan menurut long mentah tu balek sungsit tan long. Mengapai ke situation kala kajinglong jongka sanjima sema perkat pedan sanjima sema kelak-kelak. Yang ini kepolisian ka bangi haban long very alert bagi nom le songshit kanu ngin hap snap rangkat ya ka main jongu pai ba nomor barang le songshit meeting yo ba kalong agen se jing so jong pai ba ya kumen swat ya mili dale songshit kanu nuru mili ndai mentang yu ki pai ba glak snu thu kumnu ban perkhat agi de bakasanyi masima na kalau ni hap siang